what persen ban penbi ju pai ba o pi sekon ngang ong ngarung ngalak ban sekon mo o pi ong bata bibi ka iat jat bendeu ka le you o larang ikran pai ba om re tang mapi bai jat bendeu ban kot limba ka kam ka jam ka ba pi pidon lane ba pidon ba ka sarkar ka ba pi pat ka ba pi ang ka sarkar ka daya pi pai ba wa na ka ba jang mo mele ro pi kini na ka ba jang mo mele ro ki kini ngapen kenal o ki khot yang ang te po mo yong ki khot yang ti po mo yong ban ple ka wei ka surat ha di chang di ban let na ka wei ka kam ka bangai penbet ka head minister ki snam mas long amele ngale ye kendo e kong amprin manong ya kong nyenele inspect e health center po mo lai ong kali ka issue ka belara apor election ngakwa bangin let ban sotu ya ka e ka jing e ban ka e ka jing duna ka ban ha ki health center po mo lai henry ka simpor pa ba she cancel Laisian, Sausian, she cancel by at the last moment. Haba ka do ngong an ay na jing tho. Nga na jing tho ban hadian tak anu tu ni por. Kila kol nga ong balap pendek ya kata si bangilet. Lai pendek tak si lalet. Henry haswa jo kata la kol nga. Bat ling bai kong amperin menong ba bright. Ngini please ya ketu ko we surok hang ti po muyong wan se kendai biji. Oh surok yu kata. Mo. Dadian nang tu yong tadi nak kata skim. Alas siap. Nasam, ong toh nganuan. Dang lalai pada ngalas sotu kadai nak ai skim. Haga di sya ko mo mali. Ngidan nak jong ka bha nak ai skim. Kabri kata ka CMSDF. Ka CMSDF. Kadai nak kamta ban ai ka jing yarap hakisnong nak liang jong mali ka don kumba shipolak ngila ban pha ka proposal. Nak liang jong ang lada ban pha ya proposal so chief minister. Lada ban pha. Hadu minta ngampat yo ke jubat. Halo ke proposal ke banganga pa henry pat ba da kata ka bha da ka jo ka skim pat kira ai syak ta ki wei pat baki kwa ban penkil jubor ki teladam le MLA jubor ten ong nu pat mo le nu kata ri ka sarkar o baki dan sarkar ki so baki la ban le lut kat bamon pat ba tole henry pat ba utip bar pat ba u up ya ka por ka ba biang ban ai ya ka juba o pat ba piong mo pipeni ya kata ka kot o piong ki ba iat jat benriu o piong ya ora takian ki babun ndai pai ba ngasko ban penkenal ngasko ban penkenal ndai kani kala don na phone news kala don na top kubor kala don ru ki social media pai ba o kita ki MDC tam naka NPP ngem de ban klat haka por ba ka jelam me kali ka sign ka MOU ba ka sarkar Assam bandino ya kita ki jaga ya kita ki puta ki baha apa put usam jong ka rui kasi ki jong ba ka jong pi wadnom klat bagi MLA jong ka bagi MDC jong ka NPP pat ba ablami ka joi ki tu ko por o ki to wud ka ka shiti barang yang ngin percaya ke sarkar henry ni kirsan ya ka sarkar haba ka de ka lilam ya ka jaka ka badai hapo uput usam ngatan nang pat ba ngarangan perikot ngarangan perikot Sensei sepet kajing pen kena kekot ke bapa Syaud CM KHDC hari ini bagai ngan supli tak kena pat ba with the undersigned we the undersigned from the National People's Party MDCs having had a parliamentary party meeting have unanimously resolved number 1 ngan pelutang bandingkong rabiang we support the MOU signed between the government of Meghalaya and the Assam regarding the border issue. Sepet pada manu-manu boleh sign hang ni. But MDC jong kemauan ke keteng ke signature ke jong ke dan hang ni pada. Oh PMC samkut yang apa di keteng jong ni bandai mana apa keteng jong ni ngena mailat pada. Lalu baarden ruang namar ki ong hana bang ni si samkut jong baarden lalu baarden ru kwa bandi ya ka jaga ka putar juli ni nak le juli ngong ni Indonesia baarden on le pat kumta kata ri jinga pia pi ong ni ri si samkut ni pat pingin kat way ngin kat way pat ba le sing la orang du dugi mala syate ha ka jingi lam jong chief minister kon rat sama kata ri bang la kan na genta utaw MDC ba persamaan pen program na genta jongi kon ki MLA jama voice of the people party bagi kertang jong the voice of the people party pada ki babun ki join ke politics na genta ki babun ki jing timu ki joki ngilai ki Islam bagi por ki leno la pensio ke politics balai
Namar larung na kipriyo kibamde banrung. Hapo ka politics. Larung na kipriyo kibako abang kamay spa na ka politics. Dahil na mataraw pada ka voice of the people party. Kawan na kanungren ka batmay. Barkala penkiyo yaki. Bak ngikren ya ka jingsisya pada. Bak nginom ti ang nginom smith pada. Ngikren ya ka jingsisya. Nagalang ka jalan na dopas danong. Nagalang ka jalan ka voice of the people party ngong. Ba ni join politics nagalang ka jalan. Ngalakan siya na dopas dan. Ngamuan ban kamay spa. Hangni hapo ka politics. Ngamuan ban kamay spa pada. Ngalaong na dopas dan. Habang awan na politics. Ngalaong nanum trekan kontrak. Ngantuk nganum trekan supply. Bat nganum tray business itu. Pada nganum tray business. Namar ka kambe pi bensyat ana. Kali ka bakia.